Salamat sita membalik laku kita masalah nasang paiman siman takaboro laku kita angga mairi. Salam penuh damai dan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tadi abang siamu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam santi nama budaya, salam kebajikan. Bungana laku kuat tabe langan tangan langi siman langan lisun na batara tua. Tabe langan tuku mambung nali pusan da kasalle puang mangka umbal anio kalu umbalung bangalangi to bawanganan kumambo madan dan maritike. Puang di puang kalau kena puang di posangka sangka na. Siman rokotimpan tinggalnya bakarain na. Tadung kaluana dan sangka ilan padang di Nanggala. Sarong bulan na paulelian ilan padang tuan dan kalubinan alili misaba bana. Tuna turiana tongkonan layu lo sukan naurena isungan pak kalandoan. Mangka dipilih ilang sa ditono dua mata sa kasumbung sari tanah nenek. Kambi sembangan nongan mangka dirandu kubulu ala lanti lilina para di Nanggala to aluangina. Saburan kedua to parenge solaminto petula kana. Si mando kotimpan tinggal makaraeng na. Terkuburan na tongkon alay kupata karian tempon pangukuran tau bunga lolo sukan daurena tolangan di tinggal tuka aken negadi bekutanai kebendan ni sekan dan dua kesi ke di loki dan sangka ila lilina barang donan karubina lalili misaba abana digente sintarana tongkonan mendau sugi tanga me kataka tanga me kaboyo to alwangina untendon ni magarotin na lantangan na tondok keren ni kakiam buntu kete upa tiumbaira apakambara mundo lagi ketang melolo kiambong tanga mentaru kileme digente di potambuan lu babana di borong antarang pangana tamuan na tutang dia ukunan total tambung saburan babul to sugi siman rokotimban tingaya makaraeng na angkan na tukong patukon na lembang dosin na pangalion tumangka dipilih lang sa ato dito na buah mata sa kalamyala na kasal marinit. Tentu pastor solaminto dewan stasi pengantar tuang pandita solaminto majelis gereja alim ulama sia ustad ke denni majoren to burake to minal mintu petoyal ku tayo ku wasalarin ding ku paleko na manang na banua makalima nasiman lako kita lindo bairi angga to tiung bakjo may baba na lembang tulolo labi bulan jo may pentutuan na koli rara makalima mo angga mo to tiung bak lamay dilili na parang tuan nan karupi na nalili misa baba na tarik tikuran dan na parang dinanggala pagapagan na nakato tiyong bakjo may parang di pugorang kemana gitu di polem populan to di puwe lili na pitong penanian tarik tikuran dan nama kuang pare tiyong bakjo may parang di bokin dol ko diyo may tondo ko na sangga batua tayo ko pasalan na rin di kupale ko na mananga si lele ko ni kupestiman ni pada ko ni kupek kaurongi langang pala pasumpungan puro kula metang batu turun daw te lakian di surah long meong itu dibantu daw te sarigan na nenek bayu siya lera te rante kalu ado sang kalamana te sang kana tandung kalau narambilan na dipilih ilang sa te luwa ba
di pasitin di aluran tekalu di pasiren dan sangka tandung kalunarang tahu anggammu totama tuka totama solo makali makmu toti umba ulun nasalu tobu tuti paritikina mina ngalambe anggammu tobu tu padang kakenderan kula toti umba padang kalambunan allo totang sobatakan lamai tangan tondok anggammu sarita tulamban anggammu seleng sirenden makali makmu angga sitang ngasih lolok lalamba ala kayu anak angga kasal lebarini anggan nato limpung lante lili ngalupa abadi pasi tintiran tekaluak makali makmu tota sigi maatan nung bone bone lantera rumuna tarampaka di pasirenden tandung kalau narande rapa talang bulan kodiong suling karena amutil min bulu apa kodiong esungan makarai mo poli isel ngapilen tege mo kali ni pidoti lagi alem pipa ada tudatung mo bariti ben pipa ninguan na matan tobinanna patanan rampa poko talinga dua mo pali dan maya poko suling pak perangimu apa tang singang dalam mutanan di talinga dua mutang lain dalam mo pali dan dipilih pak perangimu inde kada di sedang sarang langal lagu kapiosan tu lagu ko biiri tibulan sumpung pudu kena pito som kakalan tilili na parang adi nanggala sumpung pudu kena maadi kalan parang tuan nan karopi na nalili misaba bana kumo tangalo dinggir ki muku kali yoto tangalo mo kumuku po kaparong pengobelan namang kamuku tandungan ni mang kamuku bori-borisan ni rama kampan na ilan tangan apa sana tilong maabulu lalu lalang amora mga rimba sarong lami bala kolong alu kunaran tegalu asang kana tandung kalon alan daon telakel di surah la tentang umpama siang sambil rokote bamba maluangan naran tegalua bayu sielena inde nenek dulu sangkala makna inde indo mangka di belu kada banu nenek na mangka di sila banang daw tongkolan turona na bulungi boleh di babendan inde lakian di surah di batulangda inde sarigan di kara laku pematukan tundrokote alana alugraran tekalua inde kara di seda sarung lasi pengelolaban pagantianan makarai na mangkata embong bulan kumua ladi sangamo rara sio sona pengomole tua kanaure maulinna buntu barana banne masokanna kutole pa banne masokan rura torro masakke kutolbi rara sio sona pengomole tua kanaure maulinna buntu barana banne masokanna kutole pa banne masokan rura torro masakke rara sio sona pengomole tua kanaure maulinna buntu barana banne masokan rura torro masakke masih yang sambur dekat diri kunta matalinga duwami mga muso palen para ka tama suling pa perang imi sila kumikiyo nah maninde di jong may nanimi bali to sang pulumisa bisa pa masih yang sambur dekat kada di sira sarong mga muso palen para ka bisara dito kita bali maka sila kumikiyo tasyar kayak itu anak taruh sambut sama dia kan tondo lagu bisa pa masih yang sambut ka kada di seda sarong lalu langan na buang na tuate masih yang sambut ka bisara di toke tampane bakal abang ko mi makara toman sila kumikiyo
Pisal lako padanta maru petau. Pisal lako todolota dini mikayo. Pisal ulang ngampung amatua. Yang tadi nunteng kai kalau atau bapala tola. Talel lalang. Oh, lako padanta tolino lako todolo nalang ngampung amatua. Kita mintu solana sang tanda mandaki si pamatua langi kendeki si pamatua basse todolo. Tanda manda tamamai binti talon di bisar tomatua. Lengan laku sarande pisal ulang ngampung ada tangan langi. Tidak tutuang para rata kumua. Den ni mani ku salah dandang. Makam ben ni mani ku kamaling ni. Laku nenek ku nenek laku ambe ku ambe. Laku maadikan ati tondok ku sumbungi buru ku mau paana. Keden ni tang maparek tanon. Nenek na alami patudu, radang na alami adai. Nabisan natu ku palolongi minna ku bautan ni kaluku na lolong tang pakundun nanti base tang pagalu bamban. Pada betul kure sumanga karena pasan tama solangasang. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam asita memali paiman simat tangkaborok masakke si Bayolindo. Lois, tapi para ini itu. Nah, pokoknya satu ini. Lah mamali mo rapati Allah mali mo ni daftar tu rombong kami lo pos lako kapala di siapa kata lo pos mari komiso bira siapkan ilo tu marasa di pati tete dong mari komiso siapkan di bira tu lagi ini nanang kailangan to lagi lo pintu gerbang ya si tambah yang komiso tu sama anak harusnya tolong patilan tu yang lo tu lo ribu sok dolo si tu dua kami lo gara-gara ni jalan laki-laki berkana tua lagi oleh yang ngampalangan itu lagi lo ubabangan lo. Yo, tadi kalau aku patut tu nite patut temanen pati persimutaran. Ina terong na ne rapa jomebokin na pawetan. Betul apa? Terong na ne rapa jomebokin na pawetan. Yo, ya telan patilante kita ton nagro telan patilante ah. Nya ton sana nako ta benni saron 5 tahun sering na yang pati tadi sih. Tinggore pinggir juga. Malah kemarin kita manguro, pakai kita raya. Betul betul kamu suruh kutu mangura. Malah aku beri ke bapak anak itu suruh kutu mangura. Si 5 itu dua to pala dulu lah to. Seharusnya deh. Ini mah udah masih. Lima tahun ini cuma berat tuh 5 tahun ini kan. Kalau mau masih ya. Wakil, tuh mau bayar lantai.
Yo, kamu tuh mangura, yang memang kau menonton lah tuh, wah kita sudah kalau kecil gitu, kalau kecil gitu doang. Mi kadang itu nih. Presidente Otojomo DP 8893 JA Kutu Lepa DP 8893 JA Den Noto Joboko na natasu na lepe teota Ode Joboko DP 8893 JA na DP 1301 AL DP 1301 AL mohon segera dipindahkan tak pelele satu. Orang kami kata rokok suling karena anak gato di Rekutana ikan di Pak Pele itu medan dan sangka di randu Pak Balumbangan latangan atau rokok di bikote di teparengnya siman rokok timbang tiga yang makara yang na angkat di paturuan ini atau di paturuan nabe tak ikut pasalin hari ini ngelalan nanti tangan atau dua lagi mbak na coba apa na lembang pakapakan naraka siman rokok timbang tiga yang makara yang na tuma parentah lantai tondo ko toko empat toko na lembang bose na pangaliwan pakapakan naraka pantaran akan alung na puang pangluluan na sangka atau tuma pararata Kumua lagu moga babana te luba badi pola tika lua lagu gila pentutuan na te tarampang di pasitin di tandung kalonaran tanah tasina kumua na lambi tanda nalu na lagi pasi bulan tuna ulah rara makam bantu na perenden bulan di buku tang si biadiran tulang pamatua itu ku basi nenek di batang di kalena tutur si tutut tua tamate lilina panda di bolong ku mengiring sau babangan na te luba badi pola tika lua lagu tanah ulara ada makaman tanah beda di bulan buku tang si biadiran kumua lagu dan gayang sangarara ambil lagu kopi di bulan to di pagantianan makara enging dana tiram bantu kami dana li pangparayami tanah tasina kumua la nalami tanah dulu nalati pasti komita mati Allah katongkona yang tu rombongan na ponggalan alo mai bolu kutu lebar rombongan na ponggalan alo mai bolu rombongan apa punggal lalu bolu rombongan Adion Joy Bokin rombongan Apung Joy Toberokan rombongan Aido Dale Sarimba rombongan Dani Domilolai rombongan Dani Domilolai rombongan Mama Rano rombongan Punggalan Tanete rombongan Apung Ambun Tandung Nangala rombongan Pong Elvi Buah rombongan Bapak Ali Batu Febi Toliku Aurora rombongan Pong Anse Kanuluan rombongan Mama Opan Makale rombongan Neduri Ponglu rombongan Reski Batu Maluk rombongan ne Balon Indo Amping Rura rombongan Ponggalang Bolu rombongan Padani Domai Lolai rombongan Mama Sila Bolu Rantebao rombongan Mama Resti Bolu rombongan apa anak-anak Tandi Rura yang betul rombongan lo pas saja kalena la di base tamate allo katongkonan utole paya tero pamaman ko sabo ni na tabe ta saja mo uli babangan la ko tumadulan tane itu lagi ini langsung tama kiri jomai jadi tadi na langsung ini itu lagi la kiri jomai to
siamo Jume ya te tampakan ati lantang buku alang so ya lang nike Jume to. Sabi bulan Bokoku siman rara tingayokum. Sabi bulan tondo mo siman nare na pangareon tabi kita sola nasang tay kupa salian rinding kupa leko nama nama. Kumwa tangla manilin mora lagi-lagi tatang lebih itu mora sarang lawan datang lagi kende bikin mengikutan alun do komeo sing ngikutin tian kala. Kumwa tiap hari tangga butun tiap hari dulu kombat tidak lantang. Tulang Palembang dia mai bawa Lembang tutun kori-kori rara dia mai bentuan la kori-kori rara. Biarlah tundan jiwa sena nenek orang kiban dato ibu tahu bunga. Tapo urung isi kuan sang tiang karang siku tanah sang keeteran. Umpamanda abun turengena kada di sena saro umpabintin tanah salirin na bisara ditoge tambah debata. Contoh si pamatua lagi dan si pamatua tanah ada enapan dari bolong. Dia mau tanda tasik na pato di ngambulan nanati umba. Kuna ulang arah makamban tu na perren dan bulan di buku tang si bea di nanti umba lamai ti tangan nanti tunduk kodol lebih bulan lamai ti demi namang ka ditarik. Ti umba lamai ti na parang dirulang. Target ikuran dan na parang adi kawasi bilang ti na parang adi nanggalang. Pamanda abang turingin atau dia nanulalian dari kalumpunan kalang namano kabali lingko na tamumbo banta di sana. Kebendal di basena nenek ketulang dari banda to di potau bunga. Paka-pakan dari katium bakna lambai pada mama. Dito perogan. Tipe kasih aletemo. Tipe do pesoya namo. Wahai mata mulan mak lima mula tahu mula tui si tolong tampo bagi emosi pangkoton Mario. Pagkakalan tiumba padang dibuat dulu padang adikan uluan. Tiumba padang neban lagi lolo sukan daurena patola langit. Manda bikin di semua pada turun tadi om tema balaran nampak di om tema rantian tuyul. Lalu siapa nang kada tangan kiki ka banang. Kau bil pada fantasi bisa tangan kiki ko belua. Lata rempuran batin di yang tema balaran nampak lata sumburan Mario di yang tema rantian tuyo. Tapalan ni tanga suruh nasepo. Tapalan ni kasih alaran taduan sapa para lata timba burana para lata siyo mengguli lingina. Dalam barang di bawah si tamu rana dan obat si tamu malik si pakatana sikiran kalau si penulisin ngapon ngapena si pakaboro. Roleran membuat tasa membuat malik kamarantinan tanpa kapakan laka pumalu pahubungan baseropin dan tambeloakan tanda manda kisi kamali nenek kisi pakaboro. Indra soyan anak kadadian bau sulakian akan rintin tunak turia mana angga lolos sumanik nah angga reto batana angga polo kain dina. Lu minta ma poteri bolong. Tune pamasan damalotong. Tumaningi iti gutondok na dusen dainan na agi guntu uway matan na indara latang tumangi indara latang rosso. Si tolong tampo batingin na si Pangoton Mario na tumangi iti gutondok na.
Buari kali patumbal hari duang dia pari talang tulanan ngapu au bela-bela rang panggala pekayuanna matuanna lengi manglana tongolong turni apalah ditulang hari kalangi lah di mana ngairikang tadi bela disalai pangkun di benti lindungan kena papa tu lengki kena sanda sini sakit kita menarikkan luka sisi mintu kina sampo lagi naran de tanah kalu ama pareran tema ini dari kika lara salah tangan lulu baratai langan pasang lau endak kena sang basi pedalan polisi lebih sambung kali bila-bila ini loh bang luar di sini paling biasa pia kampi tariba video taruh si sumbu rande palapi tiong raka si tado nampak lata sumbungan Mario jong tema rantean tuyo tapalan ni tanga surung asepu tapalan ni kasih alaran taduan sapa para lata timba burana para lata siok menggulilingna pelambaran di bolu si tamu rana dan opa si tamu mali si pakatana sikilan kalau si porno isinna porno pena si pakaboro loleran membuat tasaka membuat mali kamaran denan tapaka-pakan nakapu maklu pabumbungan basero pindan tang beluakan tanda manda ki si kamali nenek ki si pakaboro lumika ma pote bolong si turun tempo batingin na si pangmoton Mariona tumangiti kuton dona Buari kali patumbal hari duang dia pari talang tulanan ngapu au bela-bela rang panggala pekayuanna matuanna lengi manglana tongolong turni apalah ditulang hari kalangi lah di mana ngairikang tadi bela disalai pangkun di benti lindungan kena bapak tu lengki kena sanda simi sakit kita menarikkan luka sisi mintu kena sampo lagi naran de tanah kalu ama pareran tema iri dari kika lana salah tangan lulu baratai langang pasang lau endak kena sang basi belalan polisi lebih sambung kali tiba-tiba ini lo bang luar bisin di paling besar pia kampi tarima video taruh si sumbu rande palapi dia meraka si tadon tadi Pak Alois soalnya kapal pada itu kali memai kasih jadi tadi nih pas pas ready itu piring Indonesia dia terluka dong dan para kandidat desa Kabupaten Surabaya kabarnya soal itu pulang di sampai oh
dulu pertama karton dulu ke Tabe gayang madandang. karton pertama karton dulu. Turun ini loh. Sisa takut kali nak takut bawa di bawah tapi tak belum pasti sudah. Umpatu mamaririn utoleti banyak dani domelolai umpatu mamaririn ini bete banyak papayusli domelolai mawai mata utoleti banyak papayusli domelolai mawai mata babanya nene baby toliku umpatu anak tomate utolepi baina nene pedi batu pungadi toliku umpatu anak tomate na punganggun dometandu nanggala umpatu neserlin utolepi baina punganggun dometandu nanggala umpatu neserlin ina bete baina mamasila bolu rantepao umpatu nene lois utolepi baina mamasila bolu rantepao umpatu nene lois ina bete baina papanensi sarimba mawai mata utolepi baina papanensi sarimba mawai mata ina bete baina anak ne tandi inderura umpatu pawai mata utolepi baina anak ne tandi inderura umpatu pawai mata ina bete baina pongjoy lomito berokan umpatu neserlin utolepi baina pongjoy to berokan umpatu neserlin
Baina Punggalang Di palangan Bolu mau yang biasa bang. Umpatu Pomat. Betul lagi. Baina Punggalang Bolu Umpatu Pomat. Indah Bete Baina Punggalang Bolu Umpatu Pompido. Betul lagi. Baina Punggalang Bolu Umpatu Pompino. Indah Bete Baina Mama Renat Bolu Umpatu Ponserlin. Betul lagi. Baina Mama Renat Bolu Umpatu Ponserlin. Toba kami Pakuan di Ciptakarian itu kam telur surah na melo di masa. Ubu betul. Udah Pak. Ya mana? Ketar nih. Indah Bete Baina Punggalang Baban Marina. Betul lagi. Baina Punggalang Baban Marina. Indah Bete Baina Mama Opan Makale Umpatu Pawai Mata. Betul lagi. Baina Mama Opan Makale Umpatu Pawai Mata. Indah Bete Baina Mama Putri Bolu Umpatu Indomax. Betul lagi. Baina Mama Putri Bolu Umpatu Mama Max. Indah Bete Baina Papa Eldi Buah Umpatu Pawai Mata. Betul lagi. Baina Papa Eldi Buah Umpatu Pawai Mata. Punggan dalam diberikan Umpatu Neseri. Betul lagi. Baina punggan dalam diberikan Umpatu Neseri. Terserah namaran itu. Yo. Indah Bete Baina Pungsonda Tokerokan Umpatu Neseri. Betul lagi. Baina Pungsonda Tokerokan Umpatu Neseri. Indah Bete Baina Mamaranu Jomi Karasik Umpatu Pawai Mata. Betul lagi. Baina Mamaranu Jomi Karasik Umpatu Pawai Mata. Tak arkolan yang dengan untuk yang dura kapan tuas soal makan. Indah Bete Baina Netongan Jomi Derura Umpatu Doasen Sola Dotandu. Betul lagi. Baina Netongan Derura Umpatu Doasen Sola Dotandu. Indah Bete Baina Korada Umpatu anak tomate Sola Nasari. Betul lagi. Baina Korada Derura Umpatu anak tomate Sola Nasari. Indah Bete Baina Pumamat Derura Umpatu Neseri. Betul lagi. Baina Pumamat Derura Umpatu Neseri. Dako pa. Dentro di kompa tu na tomate sola nasangi. Natal itu tomate na kira kana sama. Jadi pamaleso Lamaleso lang tu. Biasa tu anak tomate tu itu Sola Nasari. Pawai patamba ito. Dan negwa umpatu anak tomate jona pengasir laka jona kapapa erkin lasus itu na jelas tutun na. Ya. Karena si sama parlam acata. Yo, Usman. Semua. Indah Bete Baina Pungkari Derura Umpatu Pawai Mata. Betul lagi. Baina Pungkari Derura Umpatu Pawai Mata. Indah Bete Baina Nelia
Inderura umpatu pawai mata. Utolepi baina Nigeria Inderura umpatu pawai mata. Lagu tu abar orang pun tu bupati, tas sumber mereka. Mari ada kami. Lagu tu abar, mati tiba-tiba kami jual. Dah yang betul be tak bupati. Oh. Indah bete, baina keluarga, ne sundukan. Mati tiba-tiba kami mereka. Inderura umpatu pawai mata. Utolepi baina keluarga ne sundukan Inderura umpatu pawai mata. Dia betul lah. Lagi masang pulo tuh balo tuh ano dapat Ako pa naman direk kan. udah tuh Ako pa direk naman dia. Ako pa misi suruh video ano keluar. pannya Indah bete, baina pulido ni mai. 50. Bamba umpatu deseti. Utolepi baina Nigeria mai. Tanun na to kasi ako naman si Bamba umpatu deseti. Indah bete, baina keluarga ne Osi pawai mata. Utolepi baina keluarga ne Osi umpatu pawai mata. Dah, turun dah yang bapak Dewi. Dah betul. Indah bete, baina keluarga ne Irfan umpatu anak-anak OLP. Utolepi baina keluarga ne Irfan umpatu anak-anak OLP. Indah bete, baina Palia Nerula umpatu anak-anak OLP. Utolepi baina Palia Nerula umpatu OLP. Na malolo tu saburana Elvin Soladina. Asem Soladina. Lalu situ. Bete, baina Pututi Nerula umpatu deseri. Utolepi baina Pututi Nerula umpatu deseri. konde tu. Indah bete, baina Ndokonde Nerula umpatu pawai mata. Utolepi baina Ndokonde Nerula umpatu pawai mata. Ulangan lagu tanda tasik kamaran nenan lagu to ding may minangay kamarin tinantang kumualangan di timang kuri sumanga dirande pole palaya bokoran lah kaatuan sunga. Itulah pangando mabrol lolong langan tangana langi kalua dilang daping kamoy maawat ang kensuan lang lisun na batara tuang. Kumuarin ng bati daw puang na tontong pada sa apalabura daw tangana langi. Laung pabalay lagu batang di kalem minta pintu malibu dan milau babakalokon di besaratu besang sabut tadi yang Ondo rakana balayan ko mitampo malolo narin den ko miranda manda daw te kuli na padang te kula alata patulako lelang na natiro mata duang ko na tapay bentiro pato malingko kumuarang polembang tamadalili na panda di bolong sarong bulan na Toraya Utara taadong sangkalam makna ulun lalepong ang bulan kumuhay ng torianan lulalian dari parang bulan kada tabang kumituloy na yun mo nakamula sa kapatid ko na sa kanina na di luluan naman harang ditendeng anna paisan guna mo tondo ko na lese dahil na ronda-ronda na naindaga manarang manta paisan rando kulili na lepong ang bulan na labi padang di Mangkasa upo padang di Papua dio padang di Papua na nailangang katonganan na unli sodean na uno kailolok na hamba dio padang di Milika unisungi kura pakana dai dio padang di Timika tokon patokon na lembang bose na pangaleon patang mundo arana rumende penaan na tundal pepasan na Indo naruya pepasan todorona kumuangin kau pa amu manarang amu kaisa mususi anak na tau sule pemelo itondo mo iya mo mang kimpul pampang ilang batang adikale ng telondo manalay pamambulan iya mo mang empaparian ilang tondo to batang na tesaugan na matari allo Yohanes basang tungkasangan na pengranda pagantianan na
Ambas malu tedi saabu ila mangka di paling kebonton aluang ina dipilih langsa ila mangka di paling bumalana di tono buah mata sakana langan katokanan dapat sakit buang matua tokon tanda makna Toraya Utara bose tanga beluakan na ulun na leponga bulan Bupati Toraya Utara tungkasanana salamat si tamu lago Bapak Bupati Toraya Utara dengan hormat Bapak Yohanes Wasan Ongkas tungkasanana Mai makamban basar tengko di batang di kali ini manimpa temai Tekana parang di Toraya Utara daw pasanan pada tumpi apabila natolian ng komino nalian to di palungkunan komikada ni manoka pa dari dobi tamong buok bandari sami tama dari nga bandari burung tandaman abasena nene iyo batang di kali ini tanda bintin panda to di putaw bunga iyo tondon to batang laku puli bombang laku to di putaw bunga kumatokot kanang maanale bunga bulan lamanda si umpu besalu nene labintin si sumbu panda to di putaw bunga kumualin lupa na tontokan ng pagkulong limbang kendek tama bingung-bingung susah ya saro tau kampang buda na bendan baluan telepon ambulan na tulang dan bembal-balan teulun na lepong ambulan Toraya Utara tungkasangan na kendek buda na palang nalangan lupa na papanahungan na masakit tau kampang buda na bala narinding bulong apa-apa dan na upa di upa paraya di paraya napasaki kami puang daw tokong patokona parang di Toraya Utara narapaki kami daw bosena parang ibulun na lepong ang bulan mimanda si tokong bulan na tondo kula lata patulako dahil lata patumbo kumuku kita pintu sola nasang tonto malata sedan iranum lata barangan bantakan kauhena bobo mabulan akai sungan daya teulun na selalu kalwa parang di Toraya Utara lata tole pakilako sila kami kayo nah apa na sila ito ibali kaya lang minta na naluna lata tole pagi sa sila kami kayo may kayo nasa kanto Pak Bupati itiro kayo ng tulalaki yung Medina yo masih ketika Pak Bupati dan bila mau Bupati di Sondari untuk masih tulang kira lagi ada tu benda kiki besok kira ada rokolan ina senga ina lain keto lain ne sinta kumpatu kumasinta kamaritinan na pumadirin kamaritinan na eka kamaritinan na maadelo kamaritinan na lemang kamaritinan na mairen rampana sami tanda mali me paturo na lako papa na sinta rombongan na ponggalang dulu rampo mempatu lako papa na pino rombongan na ponggalang dulu rampo mempatu lako betul Pak kami tabakan tak sampai apa rombongan na ponggalang bolu rampo mempatu empatu lagu bombat kami tabakan tak sampai bisa kamaritina na ponggalang bolu rampo mempatu bongselin kami tabakan tak sampai apa kamaritina na dion bukin rampo mempatu lagu neserin kami tabakan tak sampai apa kamaritina na pongcoy berokan rampo mempatu lagu neserin la mentama lantanga letter saruan dura doa rombongan lain donale sarimba rampo mempatu lagu mata la mentama lantang petang tuan bisa kamaritina nada nilolai rampo mempatu lagu mama anarilin baturan la mentama lantang talung kasera kamaritina nada nilolai rampo mempatu lagu marapun la mentama lantang talung kasera kamaritina na mama rano rampo memang tanda tasiki buku tangan si peyadera mau mata la mentama lantang talung nanam kamaritina na ponggalan tanete rampo mempatu lagu bongi rako Elvin Solalina lamenta malantang na paro patang puluh kasera kamaritina na ponganggun tandung nanggala rampo mempatu lagu bongi lamenta malantang sang puluh apa kamaritina na pong Elvi buah rampo mempatu lagu bawi mata lamenta malantang puluh karua kamaritina na pong Ance kanuluan rampo mempatu lagu bawi mata lamenta malantang talung puluh nanang kamaritina na anak-anak tandi rura
Rampung empat lo kawin mata lebih tabakan tang 40 bisa. Kamaritina nama Bapak Adi batu nenek Febi tok liku. Rampung empat tu laku mintu anak pemati lebih tamalan tang 30 nalan. Batu rampung bawai mata. Kamaritina nama Mama Aresti bolu rampung empat laku Bapak Naserlin lebih tambah 10 apa. Kamaritina nama Mak Sila rantai bolu. Rampung empat tu laku nenek Lois lebih tamalan tang 40 nalan. Kamaritina na Dani Lolai rampung empat lo Barapun lagi tamalan tanggal lomba besera. Kamaritina na Punggalang Bolu rampung empat laku Mama Renat lagi tamalan tanggal 10 apa. Kamaritina na Nek Baron Indo Ambing Rura rampung tentang siki buku tanah sibiarir rampung Mawi Mata lagi tamalan tanggal 26. Batu lamentama lantang letter saruan Rura Jokan. Kamaritina Nenek Resti Batu Manu rampung empat lo Bapak Napino lagi tamalan tanggal 10 apa. Kamaritina Nenek Nuri Ponglu rampung empat lo Kawi Mata lagi tamalan 36. Kamaritina na Mama Opan Makale rampung empat lo Kawi Mata lagi tamalan tanggal 36. Kamaritina na Nenek Relis Rura rampung me tanda mali empat tu mali lako Indo Asin Sola Mama Tandung. Ini adalah naik terlalu maritim lantang nomor 10 apa. Demi mani sangaran atau tambalesang tapi terampun detailan protokol untuk Malaysia. Kamaritina nenek selfie untuk peraukan urampung Mawi Mata. Nah, ya yang betul tu salu buku tu mangkat diri pun tamat Allah katongkolan. Bapak Yonis Basang Batu Pak Ombas Lampan rampo metanda mali umpamandaa buntu rengekna basena nenek rampo Mawi Mata inan latanay permaritin launo koki masalalang munisung makam bunosane yung panito di Sembang alang letter D. Rumbungan na Bapanin si Sarimba, rumbungan na ni Martin Talete, rumbungan na ni Wawa Batumanut, rumbungan na keluarga ni Kanton Rura, rumbungan na Mama Arce Batumanut, rumbungan na Indo Wawa Batumanut, rombongan na Bapak Henry Pak Biteran Bolu, rombongan na Nerian Sariba, rombongan na Iwan Toperokan, rombongan na Samne Batumanut, rombongan na anak Kampung Lusi Lura, rombongan na Pomosenti Pomorotman Lura, rombongan na Eson Solarina Salutama, rombongan na keluarga Nek Konta Lura, rombongan na Nek Sekke Lura, rombongan na Bapak William Talumulipu, rombongan na Kanton Jomai Kalimantan, rombongan na Lomi Lolon Sarulan Batualu, rombongan na Mama Putri Bolu, rombongan na Indo Oke Mama Oke Jomai Malaysia, rombongan na Nenek Sendok
Sarimba rombongan na pemanginggi Tanete yang betul rombongan tama lomay. Balito na kung tumalik itong medium bagay ang sarapang. Marang ato natangiki tumibu utu gayang natondok. Ondo nakatukong patuko na lembang bolsi tang biluakan na pang leon. Rombongan keluarga almarhum Meta Bangala, rombongan Bapak Satria Sabang, rombongan Pomomidi Tanete, rombongan Nesendo Sarimba, rombongan Indo Oke Mama Oke Malaysia, rombongan Mama Putri Bolu, rombongan Kantor Kalimantan, rombongan Neseke Lura, rombongan keluarga Kota Lura, rombongan Sumsoladina Salutanga, rombongan Posanti Pengoratman, Lura, rombongan Lomi Lolon, Saluran, Batualu, rombongan Bapak William Telulipu, rombongan anaknya Polusi, Lura, rombongan Samne Batu Manuk, rombongan Iwan Tobirokan, rombongan Rian Sarimba, rombongan Bapak Henry Pamiteran, rombongan Enggawa Batu Manuk, rombongan Nama Aceh Batu Manuk, rombongan keluarga kantor Lura, rombongan Ewawa Batu Manuk, rombongan Martin Tanete, rombongan Pak Nancy Sarimba, rombongan Mama Sila Bolu dan Tepau, rombongan Bapak Adi Toli Gulura, rombongan Pemimpin Bolu, rombongan Bapak Vincent Pondon, rombongan keluarga Nenek Join, Pak Tengko Mekedek, rombongan Abang Vincent Gulura. Indara latang tumangi, indara latang lalang aran. Tanga katiro dikata aku tanta pari kamatan tasi turun tampo tebati si pango ton tebario. Pade Indo di kamari pade ambe di kaboroi. Manukah luking kamisa. Dari kali bertumbuh di dua dia pada dalam turunan lampu kau bela-bela dan selalu sanda ia pampang kundi pengkul aki kena papa tu ini kena sanda sini sakit. Apa itu ada bentuk malik kita ni tium bagai yang sarapang. Kue marah aku datang iki tombi buutu kayang latondok. Ondo nakatokong patoko na lembang bolsi tang biluakan na pang leon. Inde makamban si tuntun tua menimpa si tande paray laki umpak na lamay ditangan na tondong na dulo ulo pibulaan lamay dilisun na padang adi rura padang adi nanggala. Yung malamay deliri na parang tuan ng karupi na naliri bisa babana to ditagay-tagiran di baru adito keto di lagi tungkulan diang ini parang alipong pindan dari awak ina parang natarikan diang kalang ada tungguay keto kula pura di boko tola di gente to sama ukuran to sangke dalam misa anak po ada misa sangka anak po sangka tuan ng karupi na naliri bisa babana ng gala tungkasangan na pagkapaga to tiung malo may apat po na parang 12 karupi na nalili misa babala sa kalise pentiroan na tondo ko na pagasukan dahil ang nani malo lili na parang di tundon tarik tikulan na parang di bubatu pagkapaga to tiung malo may parang di bingkin negro ko po bulan lo may dahilan na tobo tiung malo may parang di kampo lo may parang di bumabangan bulan nalipong ang bulan ampang biligin na tanah matari alon
Tiumba lo may parang di bobase adin na talu lembang na tarik di gulan dan na pada na di mengken begini na pada di talu lembang na. Pagkapakan na to tiumba lo may parang adiran te pao dolo parang adiran te mengdul. Parang di te tukapa parang di borong sigandaran. Parang na pumaparon dan dainan na gambaran ito ndo na batasigi dainan na ebulu terong. Tolong tandung-tandungan ni parang dirante pao tolong gori-gorisan ni parang dirante mendoro ko di pomaririn na talo. Di poparisun na umbok parang di Toraja Utara ton na pindan sisese arusang lilit na lepong ang bulang. Pangabakan na to tiumbak lamay parang di talo lipu. Parang di tanan talo parang samba batulalikan. Para tono tampo malolo ton tederan dalam manda tallo lipu si tingayo. Pagapa to di rumah may parang di pangala dolo ko pibulan do may tondo ko na sando maaduma. Dahil na saya sa wala terang bunna le pangambulan. Ne baso tung kasangan na. Malu kumuha nila ang mga kalabutun tanan tuan relo tolaban tutombang makababusa. Tunda bayan buku bala tanah songkok palo-palo bendan si takin tirgilada si Indo pasuang bangi untanangan bata bamusa karuana tumpu tuka kaseran arasa isolo apa dari tulang lagi dari mana ngairi kami taruh di lana kila mendelo kona lepa-lepa salusaran torodosa abi muntu singki makana tongan tongan kina bambakulung lagi umran dan nasalu Rampo lembang duka padang di makale para di bawah sekakan talu lembang na para di poson dagaya na tanduk tata di poson tara pangnataki abasi uparang palli di dulu apa na tun labin dan basi batun na boy daw pandang daw banakan di daw parang di nengkendek ton ratu mimbu malam be parang di talu lembang na ton na di tanda bunga para di makale di gente basi sekakan na talu lembang na maririn na talu pada di Toraya, ton na tangan di Padua gure maya apa ton na tangan di Sesar Rusan. Ton bi kede lau mai ton bi lamban sambal imai ton bi solo lau mai tu mangi dalam miorasi dan riu mi salembe. Ton bi lambi bambana terura pesulunan guntu marabarana. Makaroro bambana pumule tua. Tu mangi pesulunan na buntu barana. Tak ada nenek masukan na tak ada simbol manegina. Malesi turun tampu bating nasi pangoton Mariona bu arika di patung bakemi malu kuna lapang negron dola potura medini saungan pernah dilangi ammi mago kuaroko apa bu arika di patumba mintu kidu ka ana sambo lagi naran de tanah kalu ama pareran temai eriki kala salah tangan lulu baratai. Tata, ambil ke mesin. La katakan ako kung pendeta siya dito di Sirega o no piraka di Juan B
na di pundok na kita solanasan lagu itu beberapa tahun pulang ke Susante Abu Temo rapo juga kan si sola masang dan kalau susah untuk tunggu dan kebesaran kita rapo kita punya kebesaran seperti ini kalau malam makan ini maka anak semua tidak tentu Binding palaki lantai kamu susah yang to ente tanda maliku lako pintu keluarga ente ya kukua kau lagi orok tapi kau susi untuk tanda kemaliran aku sorong lako anak kaemping wakili pintu keluarga ente kamu susah ya saya itu dikhawatir kubu semangat buang pasakit kali. Dede Kerana keluarga dari kantung Umpatu pawai mata Betul lebih Kerana keluarga dari kantung Inderura Umpatu pawai mata Baina Pak Bupati Toraja Utara Lampan Umpatu pawai mata Betul lebih Baina Pak Bupati Toraja Utara Lampan Umpatu pawai mata Ini bete, benda keluarga almarhum dia minta domi pengala Umpatu pawai mata. Betul lebih benda keluarga almarhum dia minta domi pengala Umpatu pawai mata. Ini bete, benda nak sendok domi sarimba Umpatu pawai mata. Betul lebih benda nak sendok domi sarimba Umpatu pawai mata. Indah bete, baiklah keluarga almarhum Lebiu Inderura Umpatu pawai mata. Betul lebih baiklah keluarga almarhumah Lebiu Umpatu pawai mata. Baiklah anak Paulusi Inderura Umpatu pawai mata. Betul lebih baiklah anak Paulusi Inderura Umpatu pawai mata. Bapak Henry Pak Biteran Umpatu pawai mata. Betul lebih baiknya Bapak Henry Pak Biteran Umpatu pawai mata. Peminggi Tanete Umpatu Mase. Betul lebih baiknya peminggi Tanete Umpatu Mase. Indodale Sarimba Umpatu pawai mata. Betul lebih baiknya Indodale Sarimba Umpatu pawai mata. Indah bete baiknya Pengipan Bolu Umpatu Elpin Soladina. Betul lebih baiknya Pengipan Bolu Umpatu Elpin Soladina. Bete baiknya Bapak Pincen Tondon Umpatu Pongserlin Sola Pongpino. Betul lebih baiknya Pong Pincen Tondon Umpatu Pongserlin Sola Pongpino. Indah bete baiknya Pak Satria Sabang Umpatu Pak Serlin. Betul lebih baiknya Pak Satria Sabang Umpatu Pak Serlin. Baiknya Pong Olan Tanete Betul lebih baiknya Pong Alan Tanete Umpatu Elpin Soladina. Betul lebih baiknya Pong Alan Tanete Umpatu Elpin Soladina. Indah bete baiknya Nenek Sakke Rura Umpatu pawai mata. Betul lebih baiknya Nenek Sakke Rura Umpatu pawai mata. Indah bete baiknya keluarga Nenek Konta Rura Umpatu pawai mata.
Utolepi bain na keluarga Nenek Konta, Lurah Umpatu Pawai Mata. Tidak bete bain na Mama Reski, Lurah Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Mama Reski, Lurah Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Samme, Lurah Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Samme Derura Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Mama Oke, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Mama Oke, Derura Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Pong Pijay, Derura Umpatu Pak Serlin. Bain na Papa Pijay, Derura Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Pong Tima, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Pong Tima, Derura Umpatu Pak Serlin. Bain na Nenek Wawa, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Nenek Wawa, Derura Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Pong Joran, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Pong Joran. Tidak bete bain na Milka, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Milka, Derura Umpatu Pak Serlin. Tidak bete bain na Pong Ramse, Derura Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Pong Ramse, Derura Umpatu Pak Serlin. Pinsen, Rura Umpatu Pawai Mata. Utolepi bain na Pong Pinsen, Derura Umpatu Pawai Mata. Indah bete bain na keluarga Nenek Jain, Pak Tengko Mengkendek Umpatu Neymar. Utolepi bain na keluarga Nenek Jain, Pak Tengko Mengkendek Umpatu Neymar. Indah bete bain na Pak William Talung Lipu Umpatu Mat Neserli. Utolepi bain na Pak William Talung Lipu Umpatu Neserli. Indah bete bain na Nerian Sarimba Umpatu Pompino. Utolepi bain na Nerian Sarimba Umpatu Pompino. Indah bete bain na Mawawa Rura Umpatu Pompino. Bain na Mawawa Rura Umpatu Pompino. Indah bete bain na Newawa Rura Umpatu Pompino. Utolepi bain na Newawa Rura Umpatu Pompino. Indah bete bain na Maarje Rura Umpatu Pompino. Utolepi bain na Maarje Rura Umpatu Pompino. Indah bete bain na Maiwan Kapipe Umpatu Pompino. Utolepi bain na Maiwan Kapipe Umpatu Pompino. Indah bete bain na Nereski Rura Umpatu Pompino. Utolepi bain na Nereski Rura Umpatu Pompino. Indah bete bain na Matiu Derura Umpatu Neserlin. Utolepi bain na Matiu Derura Umpatu Neserlin. Indah bete bain na Nerian Sarimba Umpatu Pak Serlin. Utolepi bain na Nerian Sarimba Umpatu Pak Serlin. Indah bete
baina Nerian Sarimba Umpatu Nelois. Utolepi baina Nerian Sarimba Umpatu Nelois. Baina Pontima Umpatu Pompino. Utolepi baina Pontima Umpatu Pompino. Indamete baina Kanton Batu Manuk Umpatu Pompino. Utolepi baina Kanton Batu Manuk Umpatu Pompino. Indamete baina ne Mertin Tanete Umpatu Pawimata. Utolepi baina ne Mertin Tanete Umpatu Pawimata. Indamete baina Pongipan Bolu Umpatu Pawimata. Utolepi baina Pongipan Bolu Umpatu Pawimata. Mana teh? Ya toh. Kumpan itu dulu aku coba di seluruh aku, ya. Itu tuh bisa. Oh. Itu apa? Bebel yang bisa nih, Mbak. Yo, yang dia kan ada aja. Kawai ke? Kata di lembar aja. Seribu pisang. Satu setengah pisang. 2000 pisang. 2000 pisang. 2000 penduan. 22 penduan. 2,5 penduan. 2,5 penduan. 2,5 pentalun. Ini siapa? Yate kapupona kalando. Yo, jawab mina kira kau pemilih daerah Pak Betul lagi no. Yo, ya to lebih besar apa pello? Yo, tawai. 2 juta pisang. Pak Bupati kok 2 juta pisang. 2,5 penduan. 26 penduan. 26 penduan. 26 pentalun. Pak Bupati nang itu. Ya. 25 lelangana. Kami lain to kanina tu 100. Jadi 24 dari situ. Iya teh 26 lelangana. Kami lain to kanina tu 101 jadi 25 versi. Keseluruhannya 4.900.000. Oh yang untuk 17 4.900.000 tulah nivel na nakata. Yang alian bayu batu yang bisa siapa bisa sepatu. Oh. 2.600.000. Oke baik. Bersama Pak Bupati, nakanai Pak Bupati talu juta. Yo. 1.400.000. Tak, nakanai Pak Bupati talu juta. Mui atau pasang di desa Nusa Uto ditonton kalian. Nah. Baik. Nih kau sila melah kila. Baik. 100 berarti 24.
Yang tadi masih bate itu 5.400.000 deh Pak Bibayu siapa spesial batu nanata. Oh bisi lagi saudara nasa. Jadi besok pagi-pagi ini Pala, tolong langsung serahkan ke kepala sekolah. Masih fokusi telepon dia. Ya. Titip. Nih Pala, terima deh. Siap, Pak Bupati. Selamat. Ibu. Solana sang pemilih. Oh. Yo, masih berburu TV, buktinya besar bukan apa ibu-ibu. Naman namin aku pagkarip ko Aku pensil ako sa nga masalom sale. Aku man na bene. Mengerti kami tabu. Oh, yang Tadi tolak pa. Man na bene. Iko ka man na to be. Naruray nete. Oh, begitu. Sale, man na bene. Buka ka nete. Masih dua perjuangan. Anak mama. Masih ada perjuangan lagi. Semoga sehat selalu. Susun bagus. Ini sebagai bayang ke nabur bayang gua kulit kepala aja dari sini. Oh, baik. Wala tayong suara. Oke. Ya bebas. 1, 2, 3 bebas. Oh. Baik. Siap. Ya, tambah lagi nanti. Nanti itu kartu Sprite tuh, kepalanya nanti. Ya. Kena kulon na lang kami sa iyo. Gimana Sprite? Motor mo rin. Alasan nanti isi nasa. Kawai. 50 pisan. Tamo. 50 pisan. 60 pisan. 60 lebih doang. Itu pinduan. Itu pula pinduan. Karua pula pinduan. 100 pinduan. 100 pinduan. 100 pentalu. Pelan berapa? Tapi kemarin itu kan itu miran di balik. Kemarin miran dan jauh tu nak. Yo, kawai. 50 pisan. 50 pinduan. Tamo. 6 pinduan. 6 pinduan. 6 pentalun. Kaya tenaga itu. Oh, boleh. Oh, boleh sih. Oh, keponano mate, mai sigilu. 60 pisan. 100 penduan.
Saratu penduan. Saratu petalun. Ada tahu boleh kawan kita. Ini ada tu kurangi. Kalau ini ada tu kurangi. Bisa pelan. Iya, ya bang itu hilangin nah ya betul. Makanya prima nomor 2 gimana kalau kau ni? Dari depan, koi. 50 pentalu, tapi saya jadi nama. Martel le. Iya. Lah itu do panuate. Oh. Rambut tongkoran tujuh lesong le. Tujuh marumpe. Oh. Ina ko para ano ko sa kumialit patina. Para sa kumialit tu patina nante. Tujuh lesong le, tujuh marumpe. Ina ko itu patina para sa kumialit. Terus berarti. Lesole, yo. Marum pito. Oh. Ya. Ya tu. Itu pisah. Ya te indah baik teh. Baik na naka polusi na bawan pong serlin. Kuto lepa. Baik na anak polusi indah erura na bawan pong serlin. Tuh si gue. Kalau kau ini nak. Ya, tak perkau itu mengurung itu loh. Tak perkau itu mengurang. Nah, oleh ibu pula kau teh. Nih, bola tuh. Tuh, Bambay. Tuh, Bambay. Tuh nih. Wah, kamu tuh apa? Tuan pirang. Parang tuh. Bandi masih soal nasabeh. Bandi masih. Hindi bang. Tuh mina soal nasabeh. Tuh dingin. Tuh, kau nak pergi sampai tu Indra kami bisa tanggung jawab itu. Tongkonan kapan ini sampai tua milo sampai ni mantan aku Indra kami bisa tanggung jawab itu bisa. Bapak Lois, Indra kami bisa tanggung jawab itu. Nah, lo bisa ni mantan aku tu. Iya, benar itu. Tuh pokoknya. Foto trek DD 8841 deh. 8841 foto trek warna merah tapi paling lebih. Foto trek 8841. Tepung kote. Kalau selama itu foto. Makai.
maka beratu maka Jakob tadi pare ya tumakula teh marengenan nak maka ya salah itu Tong kono ko pergi serante Tong kono ko pergi sanale Komo cuy kan ibe betul kan komo nalo Tong kono ko pergi sabarale anak barana bini yang nabai tidak tahu teh Perne po tinambe persengan halo mau bini komo cuy nang teh Pengkila lagi tumi tahun apa? Dete, bini. Sindo legante Betul, memang. Tunggu sampai Toma gula katende Pasti berpisah itu toma gula yang besok ini barokah. Oh, paling dulu yang dapat. Saname Beratu ke sana. Toma gula sini lupa Kami itu besok datang mantan. Bisa kalau berarti Sindo legawe Bapak ini berarti bisa. Oh, rombelatu. Tanya rombelatu. Oh. Sindo lego nentang nih. Ya, semua. Baik kombonge Lagi kombong. Nenek adok. Punta rombelante Kawan orang pun tak ada. Pendewan dia soal aneh. Ya, pasti langsung. Sarta mani ke saluran apa Ini mantap tuh, keseluruhan tuh. Baru punya Ntar kami mau itu lo ditawak kan. Pastere Pandite Kapan lagi mana kali Kepolisiannya Korabine Tunggu urusan alasannya Sama Kapan disuruh Kapan disuruh cari baik
Bidan sa lunasan eh. Ya to tungguru to kami ben, ya to bidan to kami ben, dan kamu malam ben. Bento kan itu bidan. Bayangan tas sama nasa eh. Apakah ini sabu to? Ada apa pak? Dari kepala lako. Oh kepala. Dari ratu bidan deh. Tantu si tandang ko itu, dari kepala to. Dari ko itu bidan bayi ini. Mana dari sana nasa eh? Ya macinis teh. Apa yang dia paham itu belakangan apa balik Ada dua sisa satu, mulai ini mau. Lai musuh sama saya. Lai aku sama saya. Lai kau ni sama saya. Kamu kurang lagi sama saya.
Rura sampai mana? So mana? So sudah. So tamige. So sampai. So rekoe. So koe. So batoe. Peter. Toma pula lontok kowe. Anis pamerane. Dia ambil lagu mungkin. Oh. Aku mati mungkin ikutin. So inane. So nama Gua kebanyakan itu mo. Lo kebanyakan konten. Lo kebanyakan teman lagi konten itu. Papa jur itu cewek na. Suara tempo sonde. Lahir ya. So perannya.
Barangan deh. So pintu So aku pilih So ada satu mengirim yo kasusi betul ya tuh tangan lambina oh nadong bongi apa tak buruan oh yang mana? Mana kuku? Masuk. Mana nasa utama tu mengurang ban pokon itu. Cara ketawa tu kan bisa. Siapa cuma? Gula aku sosis itu. Saya kemarin no. Listrik. Gula aku pasal itu. Gula aku pada keras itu. Yo ya tuh itu dong bongyo patut solat terpal ke. Yo. Polo estamos ya tawana to solar sa opinion le. Indah bisa musuh ada foto na lomba isau neematan. Pojok nasa mati tu tawa bibitu. Bukan di kuet tawa na kaparenge sa kawasi na foto lomto bina sabaya na sampasan itu pasanan na to parenge dai. Tayo bang kumibu tu. Oh. Na madoy.